Опять ты за свое национальное, шмациональное. Сколько можно? Ай, қарағым болды ғой, енді дұрыстап сөйлеп үйренсейші. Я на вашем не понимаю. Бар деймін, бол тез. Я вас не понимаю. Что она говорит? Ұят қайда, намыс қайда? Yes. Олар мені украсти ты, обмануть ты, в общем. Не деп тұрсыз? Да вы что, вообще по-казахски не понимаете? Стыдно, между прочим, свой родной язык не знать. Дело в том, что меня похитили и привезли сюда. Мне нужно, чтобы эти письма... Мен орысша түсінбеймін, қазақша айтыңызшы. У меня мало времени, нужно срочно отправить эти... Ту, не деген адам. Мен айттым ғой, мен орысша түсінбеймін, қазақша айтыңыз. Өйткені бұл ата-бабаларымыздың көнеден келе жатқан тіл. Ең бай, ең әдемі, ең көркем тіл. Және де ол болашақтың тілі ғой. Сіз біздің ауылымыздың тарихын білмейтін сияқтысыз. Thank you. Еріндік дыбыстарды қайталап. Я стала уделять больше внимания родному языку. На